الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna itu kubal natu impagsarang syukur patuhan. Yari natu tiataam in barakat simbolan Ramadan. Akatunay tanyo si pagpuasa nagsandalah di unuho kaina. Bihaon yanang natunay sa in barakat simbol tarawih. Mayang imparkala ini tayo maun katok sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali pagkabiyak mga bukunda to mahaba ilwakto pag nasihat in kita niyo naraak nagpuasa. Hakabaita sin Allah alam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga ipon beriman, kutiba alaikumus siyamu, kaya pangdaak kanyo in pagpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, biasing karaak sintuhan niyo ha mga sila ka ummat-ummatan nakauna din kanyo. La'allakum asupaya kamu atau murah-murahan damayan kamu tatakun magmabuka patuhan niyo Rabbul Alamin. Sekali huwag haakida simbiak kato Muslim. Bukun kita diak sin Allah Ta'ala magsandal habdi iban uhaw. Iban katan kasuakan ta. Ha iadlawan sin bulan Ramadan. But maruwal kato ang Tuhan. But on narusata. But siksa kita sin Tuhan. Malingkan huwod halaw sin akida atau pangahan. Ini daakan magpatarang sin malasakato in Tuhan. Mataon in siki magpanori dunya. Pag yanon tao. Malingkan bukun ingkatan tao. Dia nagpuasa. Intandanya beta kaina sin Allah, ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga ipon ko beriman. O kamu mga ipon ko beriman. Hati naway lamod si mga tao, wala na makay si pag-iman diya dunya. Sakop sintakan ini intau nagpaparatsyap Allah adlaw kiamat Nabi Muhammad akatan malaikat hinang mangi marayaw pasal malasakato ng Tuhan. Bang udong-dongon aun kabtangan ding higad-higad sin dunya magwa. Kabtangan si mga tao malayo ding haagama. May takaulong niya magpuasa. Bukon kanin, baita nyo inyan, lasakan nyo sintuhan nyo. May inu-inu kamilong ihatuhan nyo. May tabihan siya maglasa kanyo.
In kami long nga mga ama, magtuyo kami mag-usaha. Sumandal kami ulan suga halong tabo, haumahan, misan pa inlaod, hagot pasusan dalan na mo. Hasupaya kami makabak usaha, hipakaon na mo, haanak asawa na mo. Pasal ng iya ko Muslim, di kami mabaya, habdiun sila. Pasalan malasya kami, haanak asawa na mo. Magtuyo ka bilong mo usaha. Sambil lang niya, taliun na mo to, hinangan sila pagtutukan mareho. Banglang niya matuod-tuod din mo usaha na mo, ibang anak na mo, kaya na nga na bilik marayaw. Biyan na mo sila pagtutukan mahampul. Biyan na mo sila electric fan. Bang-aong pasin, bihan na mo air condition. Sabab lang niya, makog kami magkita, in kalasan na mahalok magtuo. Di magkapuaw. Sabab kuno-kuno lang niya, in anak asawa na mo, di makatug marayaw, mapuaw, ando, masusa kami. Sa lang ngayon, Tuhan nyo dugaing. In kabayan niya, lo masuway kamahapdion. May tatlong ngabihan in paglasa sintuhan kanyo. Misang biya din lo ngayon bayan ni Wato, pag-abot kong niya, wakto pagsasawol, lumukahad ka mulong niya, karena sang niya magsahol, ba't inyang hinang marayaw? Agon-agon, di niyo misan kakilahan, ilawang pagkusin iwan lawang pagkasilyas. Banglong niya magbangsugo, misang biya din imbaya ni Matu, magali-ali. Suway ra ka mo lumukahad, magbangon, mag-ail, magsabayang. May talong niya bihan in paglas sa sintuhan kanina. Aing kamilong niya, banglong niya anak na mo tumangis, matuirong sin niya, dilan na mo. Bangaon, kumasin sin niya, tumangis, masusa kami. Bang salong kuyakan, makad kami kuyakan. Sa intuhan nyo lang aruwain. Panglong yung mataod-toodin sa inyo, ikan niya na. Patangisun ka mo, biya lang nga jurihan isa bintuhan nyo. Bang ikaw in maasuwo biya ini. Uno in sambong mo kanila. May tabihan in paglasa sintuhan kanyo. Suway ka mo habdion, suway ka mo uhaw, magsandal ka mo sin babae yaw na halal kanyo. Mabaya kang matug, suway kang magbangon, magbati, magsahol, magsambayang sulo. Maunit ni Jaw, bang utok-utok ten agarunta. Sa inal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbiwin ka ito. Ayaw ka mo muklas ting ruwa parkala. Misan isiyo pa imang law kanyo. Dumihil kanyo bisara, ikalingong sin utok niyo. Sibog ka mo, papabando sin Quran, iban sunnah, hadith ni Nabi Muhammad. Taraktu fikum syai'ain, ma in tamassaktum bihima, lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnat Rasuli aw kama qala alaihi salatu wassalam. Hipagbiin ko kanyo in dua parkala, way makalawm kanyo, bugugin nyo in pamando sin Quran, iwan sin hadis kabtang. Naulo ini kajawab ta kanila, ungukab kita ni biyaul Quran. Bang mong karuan in Quran,
maka iyan kau mga tauyat to landuin kaawam sin kasabunalan si pagkatao manusia niya. Amonatu mga tao ukab immata sa nabubuta. May taktuan uno in baita sin Allah ang Quran. In Tuhan mo Rabbul Alamin, nagsuy-suy kay mo sin usulan, sin baran mo dimahil maripadunya. Damikian suy-suy niya, in hawak to po piya tapo niya pabaran mo. In baita niya halong Quran. Kimakkal man in tubig hiama mo halong pakandangan hina mo. Pagtagon kararin makin. Kimakkal man in tubig hiama mo pagtagon ta nutfa. Ato sperm. Fakhalak na nutfata alaqatan. Na logsin Allah. Pagtagon na mo in tubig yan. Dahil nga tuwig harap matupa, dugo matukas. Isu nagbaita Allah. Nutfa, alaka, in alaka ini clot, blood clot. Matukas-tukas. Habaita sin Nabi tafsir ha aya ini. Banglongnya in tuwig labayan na kapatan adlaw halong tiyan sin babae. Amunatu imagtakob na siya daing hanutfa harapa alaka. Dugo amuin bang siya hipikit mo paigan di mahulog mikit. Akan nangyan na alaka. Alaka pang ilaka hanger. Alaka alaka siyagnat. Alaka, dugo si masagnat, ngutang dito hanu uterus si babae. Umakal. Kapatan adlaw long sin Nabi, mapinda siya reng hatuwig padugo utukas. Fakhalakna la alaqata mudghatan. Ang panamo na isa pagtagubon, pindahon, dahil nga dugo matukas-tukas, harap matu kaudod. Inlugay niya long sinabi, kapatan adlaw na isa. Nakapila na nagpinda, nakaruaw. Ang musa ini, pag-iyan sing kaapuan ta nakauna, nagpinda-pinda, inbaran, alam, halog tiyan sin babae. Dahil nga alam, parukay nga alam. Dua na, pila adlaw na katan. Kawalawan adlaw katan. Nainang man siya unod, id bakas dugo. Fakhalaknal mudghata izaman. Papagtagubon na mo na isab, in unod harap pabukog. Kaya ngatin ni magtagob, mag-transform mahangalis. Magpindaragbos ibanhaan. Nakapila na, nakatu. Ini kaupat, pakasaw na leezama lahma. Ang panamunay siya pipagtagob, daing haunod, harap, ang panamunay siya piutos in bukog, sing kaunod-unuran. Nakaupat. Thumma khalaqna nutfata alaqatan. Fa khalaqna alaqata mudghatan. Fa khalaqna mudghata izama. Fa kasawna izama lahma. Ikaw pat. Baris sayan di nga taas katan. Di ko kay ngatan, nandiy sintim, may tabaris di nga taas katan. On hikmatin Allah ta'ala. Nakaupat, nagpinda, di takakitaan.
Sakana naman si babae in bata. Halaw kiannya pakasaw na izam malahmat hikaupat hal jumukob siya hanggatus ka numan adlaw timmat labi 5 bulan. Halabi 5 bulan in jasad halaw tiyan jumukob na in bata-bata. Taga mata, taga ilong, taga tainga, taga lima, taga dagha, taga taikun. In baran juko. Ampa makajari mag-ultrasound. Bang di pamabot 5 bulan, pagamang ko si doktor. Di pa katilakan, ingkamatanan, bang usog atau babae bata-bata. Bang bihato, ing Quran, kalam sintuhan nagpapanjari. Najukup na aw na mata sa di pa makakita aw na tainga sa di pa makarungon aw na simod di pa makasuara aw na utot sa way pa akal niya. In baita sin Nabi magbihil kita in Allah decree pahuyupan ha malaikat nyawa ding ha alam ghaibiyah in nyawa ding ha alam ghaibiyah bang mga magtatasawuf imanoy suy makabuka bukon dating ha alam ghaibiyah ding siya alam mataas paring alam si malaikat. Pagtawagon nila alam lahut. Malaikat di makadto. Ha alam lahut, malaikat di makadto. Hangkan siyan tuan, aji isintim. In Jibril alaihi salatu wassalam, hawaktu lagi Isra wal Mi'raj Nabi di siya makaliw ring Sidratul Muntaha. Bang ako lo malimiw Muhammad bagad kay mo tanto marak po ako sintuhan ko suwasahaya sintuhan ko Rabbul Alamin. Wa in taqaddamtu ana lahtaraktu biduri Rabbi. Bang ako lo magad limiw kay mo madak po ako sinsahaya sintuhan ko Rabbul Alamin. Bang bihad to in nyawalihan mataas imartabat niya mataas na denghe ini amuyat to in nyawa mataod pa in alam peglatun-latunan niya ang panakakari papagtagon alam sufla. Alam sufla sa baba darajat alam amuna in gidhawa baran yarian. Manghabaita si mga ahlul ma'rifah in nyawa makayan sin tingga dawa dingkat pamakai. Ang pagtagon pamakai ruh sultaniya. Ang pagtagon pamakai ruh rawani. Ang pagtagon pamakai ruh jismani. Ang akanna in nyawa tupon mo maghula habaran sabab pamakayan si pagtagon ruh jismani. May ingatin Tuhan lingkat. In mahal rakyat to, siyangon pajasad, amuin jasad, gimwa dengan lupa, tubig, hangin, iban kayo. Ono ba ing gawi? Pekarikaw pabaran, supaya matukas kau sintuhan, bangkau tumunay rasin janji mo, in Tuhan mo, Allah Ta'ala.
Dito alamul lahut. Inyawalian itu pagtawon al-insanul hakiki. Yaitu yung kabunalan si manusia kita dito. Nangako kita na wag Tuhan pa Allah Ta'ala. Afarman sin Allah dalam Quran, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Halam Quran, di tamang puting yan. Uno in baita ini. Laum sin Imam Syafi'i rahimahullah. In alam itu bagana mo alam arwah. Yaumul ahdi wal misaq. Adlaw katubal sin perjanjian. Iban kahubut sin perjanjian. Aku ka intuhan niyo. Aku ka intuhan niyo. Kisah sin Allah dalam Quran. Kalau in pamong nila bala matan ya Allah, ikaw in Tuhan namo. Hakan naong pagyanon nila sambahayang hakun. In pagyan hakun bukun pa alam si malaikat. Amo nating pagtagod na aon ipagyanon syahadat kadim. Asal kita sambahyang sa bukon pa kita baran. May takopya kari pa baran. Sabab tukasun ko sin Tuhan bangunal in janji mo. Siya in Allah Tuhan mo. Murad to. Yuyup kita si malaikat. Di ko kaingatan banghaon kita pelabay. Dengan mata renga simud, dengan pais, way nakabita ito. Imanod kita mari pamata, nainang kita pangita. In panyap hamata, di magsibu imang panyap patay nga, baktulan si Allah. Imanod kita mari pamata, nainang kau pangita hamata. Imanod ko patay nga, nainang ko pangdungong. Di ka makakita sa makarungong ko. Imanod ko pasimod, di ka makakita, di ka makarungong sa makaswara ko. Atod baka mo sing kurente. In ilaw kurentian, bang umanod mare pabal, puti ini, dimihil si ilaw. Tuan, ilaw. Sabang siya umanod, pa-electric pan, bukon ilaw iniril na kayo mo. Hangin magpay. Bang siya umanod, mari, papagbisaran ko ini, patanukan suara, pagtakong microphone, bukon hangin iniril niya. Bukon ilaw, suara tumanong. In kabuhi yan ang bugda, kurintingan niya. Parkala inihin Tuhan. Parkala sin Tuhan. Na imanod in nyawa harap pautok. Nainang siya akal. In utok bukun akal, in akal bukun utok. Inakal mahal ka, akan na yung pagtawon, panagnaan akal, ding pahadarat sin Tuhan. Amunan ihambuk mulia, yasusin Allah, hisiu kau, hisiu ako, in akhirnya ikaw in Tuhan po nagkapanjari ka ako, in ako ipon mo hina. Deng hatu, yari na kita, Yalabay kita halalabayan pagwa. Summa sabila yassara. Mahuli halalabayan peluhay na mo tuod siya. Gimana na kita mari. Biyaon aturain baran mo. Ikaw bahain baran mo. Atau imbaran mo bukol ikaw. Katong tuman niyo imbay ta sin Nabi.
bang siya sumatub in pamong niya, Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha. O Tuhan, bang mo gunggungan na in ginhawabaran ko. Gunggungan in hati, di mo na wiun, baratungan mo na kamatay. Faghfir laha, ando, ampun na siya kako. May tabo ko ikaw. Hati ni imbaran mo bukun ikaw. In ikaw bukun baran. Daran ko sa ni pagbisara. Amara kuman in kaybanan kaylo manala manawi bisara lo maway kapusan. Inway kapusan bang tarikahate ni baranta. Mayta uno in mayta sin nabi. Al kaysu mandan nafsa wa amila lima ba'dal maut. Inta o taga akal bayan budiman. Amuin siya jajagahannya in barannya. Isu nagbaita, Nabi. Uno, ipegyanon niya tao takakal. Jajagahan sin tao takakal ibarannya. Biya sa security guard, magtabo borega. Aung tagdapo si borega nagdaakan niya. Bang imborega katakawan. Isu impangasuwan si tagdapo. Borega atau security. Bang in baran kumangi isim pangasuan baran pangasuan ikaw nagdaraha baran. Naawam kita singkap tangan si mga sahaba doon tamaray ta pala purusun. Baita sin Umar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum bistahanyu in baranniyo kabla an tuhasabu hari pamamutin waktu kamu in pangasuhan sin Tuhan tungod pa baranniyo. Masawa naringhad to in kita nyawa iban simbaran. Biya kita ini magbabagay-bagay, luman doon nag-aanakan. Amo na ini pagyan mo sing kaapuan ta, tayo manghud mo. Pagnanan nila, gimuwa di nga puson. Damik yan, bangyan, bantahon mo, pasaran mo. Amo yan longi sumiksa. Uy, unet, tambukon Allah maniksa. Bahasa sing kamaasan. Imaksud sumiksa, kay mo imbaran mo. Sumaksi yan kay mo ba't ini ko tao mangi. Hadlaw kiamat. Isyu impabisaraw kita atau walimata. Isyu impabisaraw kita atau wasi kita. Isyu impabisaraw sin Allah kita atau paista. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا in pamong nila hadlaw kiamat o kamo mga pais na mo may ta kamuan sumaksi kamo bating kami tao mangi unin pamong sim pais mo antakan Allah alladhi antaka kulla syai'in. In nagpabisara kamo biyaon, Tuhan nagpapanjari kamo. Piyangandol kami kay mo, sumakaw liauhan mo kami. Siya in Tuhan sangat kawasa, magpabisara hakatan hambukon mo. Uno pa imbita sin Allah ang Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Haadlaw kiamat tutupan na mo ing kasimud-simuran nila ay tambulan na mo. And will let their hands speak before us. Ampan na mo pabisarahon ing kalimalimahan nila. Di mo magbisara.
Atura mareo in lima mo yan. Mangakal na in tauriya dunya in Allah di mapangakal. Pabisarahon niya in lima inihad daw kiamat tungod kay mo. Bang kita tao marayaw. Mamong in lima. Ya Allah, ako na in lima pengandul mo haipon mo yan. Sumaksi ako sa kabilang maabot in waktu magkabasa ako sin tuwig ipag-ail. Sumaksi ako na in lima ipagbutang patuhod bang siya magruko. Sumaksi ako na in lima ibutang palantay bang siya sumujud. Subhanal Malikil Qudus. Yadik syahidun laka aw syahidun alaika, maka jari saksi mu suga, maka jari in lima saksi mu sumud panarta. Bang kita tau mangi mamonde in lima, ya Allah, aku neni ipun mu lima, pengandul mu haipun mu ini. Di dunia sumaksi aku dia awan niya kami. Wala tula ko nakakinam tuwig nag-ail nagsambayang. Wala tula ko nakakinam lantay nagsujud. Wala tula ko nakakinam nag-usa halal. Sa ingkakinaman ko ng laog dito hamano siya. Namuno, misan way kapatut. Unim mahinang ko ya Allah, pengandul mo ako kanya. Uno ko in manusia ini di mo kapangandulan na naikod hajanjit niya kay mo. Dina in lima mo, mahinang mo abugaw, hipagsunan ka. Bang kita ta umarayaw, makajari in lima abugaw, hipagsud masuka. Buko na jalima, sikita. Ya Allah, saksian ko, in ako rito dunya, diara ako sintoyan, ako nenin tukon niya. Dahon ko siya magpanaw sa lungay na buhi malasing. Saksian ko mang maawot in waktu hitindog niya ako, umalo siya magtag-ipon kay mo. Ako nenin siki, in tuhod, hibutang ni palantay, karna nagmabuka siya kay mo. Lord, bang tao mangi, ako nilongin siki, napakay magpanaw harap patampat maasiyat. Wala tula ko yung nakakinam, pianaw ko masjid at sambayang. Allah, Quran, hauno na inutok si manusia. Imian long niya bukun kita niya baran. Ba't yan nang mabisara karupangan. Ang doktor alim dakula. Ang kitab niya pagnanan. Al-insanu rohon wala jasad. In manusia pagyanon nyawa bukun jasad. Pagka in manusia nyawa, hawaktu in Allah timawag mari padunya. O kamo maipon ko bariban, hisiyo in tiyawag sin Tuhan. Baran mo atawa ikaw yan habaran. Kita in raak magpuasa. In baran tapakayun tahi pagpuasa. Pananamunta siya hapdi. Uhaw karena imbaran alam sin nafsu. Paganganta di paagarum hanapsu. In nafsu syaitan magdagan habaran. Inna syaitana yazri fi ibni Adam majradam. In syaitan magdagan harangan ng dugo-dugong adlaw di magulod. Fadaikuha butang inyo checkpoint in the labet si syaitan biljo hapdian yung ibaran.
In barang pamatangan ta sin amal ibadat tapat Tuhan. Hakan nasuway kalasahan. Dahil ini mga palanggungan agama Islam. Pagkain kita bukun barat, in dalil mataram. Magkakad ko in kita ring ha Allah, magbalik na kita pa Allah. In balikan ta, actually, pa Allah sa dito kita, haalam pagtawagon, alam karya asali. Alam karya asali bukun alam si malaikat. In alam si malaikat pagtaon alamul jabarut. Di na sila makalimutan. Amunatu in alam lando kaswakan uwian sintao mala sa magtuhat Allah Ta'ala. Na tumagna in pag-uwi apabila dumatong kita pajangkaan sin umur di dunia. Tumtuma wayron umurta. In taga umur baran. In kita way umurta. In taga umur baranta. Bang dumatong in kay na po sin umur amunain di na siya makakita bisan sa takamata. Sabab mig na kauring mata. Di na siya makarumog bisan sa takatainga. Sabab hiwin mo na yung tainga. Hisyu in bakon si malaikat. Barang min kaon si malaikat. Ataw yung kaon si malaikat ikaw. In baita sin Allah alam Quran. In kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Bang dumatong in kamatay gasud da makaminsa si malaikat. Kawaon si malaikat. Inbaran makabin bang halong tabo. Kaon si malaikat. Uni impegyan si Allah bang sila kawaon si malaikat di na sila makabalik pa anak asawa nila. Uni maksud imbaran makawi pa anak asawa sa in ikaw di na. Dahon na ko si malaikat. Bang biaturwa kita. Bunnal imbita si Nabi di ajamay na tumating kay ng manusia. Bagong kita si malaika, nabang kita taong marayaw, tawagon kita, ayatuhan nafsu tayyiba, o ko ginhawa suci malano, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. O ko ginhawa suci, buwa na kau bihaon, day ngabaran. Buwa na kau bihaon, pakaampunan, iban karidaan sin Tuhan mo. Janji sin Nabi, wayron buwaan mo, day ngabaran. Ingguan mo lawang, sumod ka palong kampunan si Tuhan. Di ka masya-siya. Hapag yanon, halong ko pagtoy kaampunan iman rida sin Allah. Uno na ba imparasahan? Di ko'y kasusoy kayo urang kaingatan. Hibini jasad, bang kita magbalik pasal sila si mga guru na kauna, biyan na kanapa Tuan Ghazali Ibrahim, di kabutawanan si malaikat, misa ng kakulap mata. Diaraan kolong niya kapan dengan surga. Sabab, asal ko taga pamakay.
Darahan ko pamakay di nga surga. Pagdarahan kay mo, umos kau in hamot. Sa di kasayuan sin tao, mabaya ko tumig, lana, halaw mo siyan sawan, mapasok puti, malano. Hiasag kau, tagunos, inot, umanod kau, way bahitok uno. Biya kau si matong siya. Bang kita tao mareyaw. Bang kita tao mareyaw. Nakaon na kita si malaikat. Imbaran, unuhon, hiatod na si mga tao makakila kay mo harap pabay. Tuan, pikil mo, imbaran nyo hiatod pabay. Unuhon, paulawon magbalik pabay. Tagakantil siya, sa di na patuwo na kantil na magbalik. Tagatamungon siya mataod, sari na matamong na magbalik. Tagakaon siya masarap, halaog siya refrigerator, sa di niya na makaon magbalik. Tagaanak siya mala sa kanya, sari niya na siya makapus. Unoon siya bay. Sutsiyon siya, ligoon. Unoon siya, sambayangon. Asaputon. Unoon siya, sambayangon. Unoon pa siya tuan, hikubot. Hikubot. May tayong paigon di nga bay. Di na malasa mga anak iwan asawa kanya. Di mo na katingatan. In paglasa bukon harap pabaran. Sabab bangkalasan imbaran. Di sayaon paigon. May tanyo hindi ipakubol ipatanong. Amo na saan imbaran malasa mga anak mo maulong. Mag-usa, magtuyo. Mag-ista palaod, mag-umapakimba. Bangkamukaluhon sintao ando, dumapit ang kanyo. May tayang biyaon panahon niya rin habay niya. Banghadya makasambong in kabuhi sin anak kasawa, sumambong kanyo, tuan. Banghadya roon payama na mo habaran niya. Hangkaroon sa jari na mo kakitaan. Magkarukaan kami katan. Duarong turong ang kapituto mangis kami bang di mo ipabay. Sa kanila mo inipatod kanya, way roon na roon, hiama na mo, yato na, hadarat sintuan kaya si malaikat. Di na kau humalga, misa ng pupilak, habay. Talion mareho si manusia. Hiatod ko pakubol, magdihil kita in Allah, balikan niyo siya pajasad, karena tumagna na yung pagtanya kanya, sin pagtanya haddaw kiamat. Denghay ini mga jamaah. Hibalik na tumadto, habis sarasi mga tao. In kamilong niya, di kami mabaya habdion ni mga anak na mo. Di kami mabaya magkasusa anak na mo. Di kami mabaya magkapo anak na mo. Nalawon sila. Pasalan, in pangita nila, opo-opo, amurain baran in kita nila. Wala nila kita in manusia taganyawalihan. Bang in ama, kakitaan niya in nyawalihan. Sin anak niya, amunani mga ama, dakon in anak nila magpuasa. Sandal ko anak, anarun takaw magpuasa. Amunani mga ama, bang maabot yung pagkasahol, bisang biya di baya matug singka anak kanila. Pukaw nila, dahon magsahol.
Amunan imang ama, misang biya di bayak matug sin anak. Pukaon niya, anak batik na kau subon na magsabayan kita. Amunan imang ama, bangka kita ang takasinin anak, uto karikaw. Pinansin manak bu pilak, katuain 5 pilak yan na miskin niya una. May tama, pag-anad ko pagsadak ka anak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hisiu in bunal malasa makanan. Way kaingatan si mga tao yato awang in paglasa wala mimutang habaran. In paglasa mimutang hanyawalihan. Inabaran pagtagon ulong ta sadyahan ta. Bukon biya sinulong ta hakuting malayo sa dugaing on ulong ta mahal ga panak ta. In barang tampat ulo, in nyawalihan tampat lasa. In Allah maulong ka to, in Allah malasa ka to. Sa ulo nakabutang inulong sin Allah, yari habaranta. Pirahan kita ulan, on istalaod, on panwagimba, sawab mabaya in Allah, tumatas in baranta riha dunya. Hasupaya ipagtag-ipon tamantukannya. Inulong yan, bukon sadya kay mo, sambil tao kafir, sambil tao nagbabanta ibang Tuhan, kaulong manda si Allah Ta'ala. Malaingkan in nyawalihan, bukon katan, kalasan si Tuhan. Hakan na, maulongin Tuhan na katan, malaingkan malasa siya, hamanga tao, maghinang marayaw. Sabab in nyawalihan ta nanayma kita tawag sin Tuhan. Pagsambayang nagsambayang kita, magpuasa nagpuasa kita. Diata imbaran ta. Pisukot ta. Misang biya din baya maghali-hali. Diata nagtag-ipon patuhan. Na kuno-kuno di ta pamarintahan imbaran ta. Pamarintan yan, sinawa nafsu, dia baranta. Inagi sin Nabi, wala ajiz, manittaba'a nafsahu hawahu, wa tamanna Allahil amaniyya, in taut tumpul in utop niya, o pikilan niya, amuin siya, perrol niya, in baran, apagpaya sinawa nafsu. Dong sinapso kaon kao. Dong sinapso tog kao. Aun napso. Akan kita magkaon akan magtog. Malingkan yaon kita. Bang mawot timulan Ramadan. Pisukon tembaran. Di tapakan ko ang napso. Karena imbulan Ramadan. Pagtutukasan sin Allah. Bang bunal. Kita rain nagpaparinta. Habaranta. Atawa kita na. Impiamarintan. Sinhawa nafsuta. Na murah-murahan Tuhan. Ida ko makapawa tuod sa kita niya inhal simbaran ko ini. Malaingkan mamayan o piyagmumpaat sin Allah. Misang pangaji tiyuk-tiyuk. Dihilandaman sin Allah Ta'ala. Barakat iban gawi in mangkabtangan kiyagwaan na mo. Bangaon kasaan inaturing kaupo si panghati na mo. Iban tawag na mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.